Emambia engia omurigirire bwensoko no kwigena kwane buna ando iga ensoko TV oboroso bwo muguse chinsani nye chabo no mambia chabo to kireti daika 15 igoro karongo kwariga nituguchaka omoroberi bweto rubini asenchira yabene kurbono iga gwika chinsa isano nemo chomugaso bwerit koria rero nyoranga nabago tunyora ase mitandao yonsi yekerero tonyore buna ensoko TV asensemo ya Facebook na rabo igo ensemo ya YouTube tero ikirororo okunyara kubago ku like video cheito nabo igo share irinde abantu abange banyara kwa bagoswa imeyo moroberio ayo amona yanda mange nkwariganire tiguchiko yanyora asenchira yabene kigima kurwa ase ebinyoro ao nigaiga emeyo moroberi bweto rubeni eretariane Lenet Nyambane tonyore turubeni. Etorobini gotuko yachaka kurugaiga asense mogosekuru igaiga oyo kabeire omurai bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta omurai bwekiama ya DCP Rigathi Gachagua bakwanire ase eriogerimo na kurukubore gochia asaba menyi ba Mount Kenya koba nobomo ekiagera obomo bwo nigobore nengenchenene ase siasa cha Kenya gukwana ekero kyomoyega bwa matanga imeye bunge ya Kirinyaga ekero gyokumutindeka oyo kabeire omoseneta bwe county ya Kirinyaga Daniel Karaba babirabo nigo bakorete okubwatana gose ase banyate ko bakora okubwatana maiso marore ase ntunda entanga nikegima gesa obochori bwa etete uru omochiria baraibari bamanyete asate biruna nigo bakubeka chira kurende mbari kunyara ko babago chikerania. Mambo ya capitation ambayo ilikuwa inakuja kwa shule, wazazi wanakuwa hawana shida. As we speak today, watoto wako nyumbani. Walimu wamefunga shule mapema kwa sababu ya madeni, because they have no money for capitation to pay suppliers. Rais Uhuru Kenyatta, my brother, ile NHIF ulipanga ilikuwa nafanya kazi mzuri, ilitolewa, yule jamaa akaleta mnyama ingine anaitwa SHA. Sijui kama umeisikia Rais Kenyatta hiyo SHA. Inaitwa SHA she so that ikisabaratika mahospitali yetu isikuwe na shida. Huyu waziri anapiga kelele. Ile maneno nimemuuliza ajibu, hataki kujibu. Anasema ati tunapiga wa Somali. Mimi nauliza wewe waziri Duale, ukiiba pesa ya SHA, wa Somali walikuwa hapo? Ukijenga mall huko Yaya Center na ingine Karen, wa Somali walikuwa pale? Ile pesa yote mmechukua ya SHA ni wewe. Usiingize jamii ya wa Somali kwa shida zako. The Somali community is an honorable community that does business in this country. Don't drag the community in your challenges. The question I asked you, Duale, is can you confirm that the system ile inaregulate SHA is domiciled in Dubai or not? That is a question. Because tunasema inafanyiwa Dubai, not in Kenya. Number 2, tunakuuliza swali. Every second of the month, hiyo kampuni yako inaitwa Convergence inalipwa 600 million. Can you answer that question? Is it yes or no? Tena tunakuuliza, before Wakenya wapiga kelele, there was an online platform ilionesha pesa ya SHA vile natumika kila siku, Wakenya waelewe. Why did you stop it? Huyu jamaa amejaribu kugawanya mlima Mount Kenya East and West. Na ndio mimi niko na vita na yeye. I cannot allow him, because akifaulu tumekwisha. You know what we did in 1992. Matiba akasimama pande ile, Kibaki akasimama pande ile, moja akapitia katikati. This vote of ours can only be useful to this country and to us as the mountain people when it is one. So, Wameru, Waembu, Wakikuyu, sisi zote, tuko kitu kimo? Now we have even gone a step further, Your Excellency. Tumeanza kutafuta our cousins. You know, shida ikija, unatafuta familia. Katibu wadwa ito. Sasa kuzo wetu Kalonzo,
Kuzo wetu Matiang'i, Kuzo wetu Wamalwa. Sasa tunaelekea kutafuta Mijikenda, tunatafuta mashemeji wetu wa Masai. The first time I met Senator Karaba, I was remembering this week when I heard he had passed away. I remembered more what I told him when he left my office at Jogoo House. I was the Minister for Education that time. As you know, the Karaba was a consummate educator. He had been a head teacher, alikuwa anaelewa education sector like the back of his hand. I spent about an hour with him. We were going through a very difficult time that time, reorganizing the education sector, because our president was determined to ensure that he cleaned up the education sector and gave it back the dignity. The president demanded of us very serious delivery, and I kept seeking counsel from a number of people. Actually, Honorable Karaba came on his own. I didn't have an appointment with him. He requested to see me as a new minister, and he came to the office. And we had a chat, and you could tell somebody who's deeply interested in the education sector and the development of his country. So I remember him for that. But most importantly, recently, as we have been having these discussions, I also remember him as a gentleman, truly a gentleman, a peaceful person. Tumekuwa kwa mkutano na watu wengi, hata mkiongea na Mheshimiwa Karaba katika mambo ya siasa, he doesn't even have a tinge of bitterness. The lesson we draw from this senator is about practical, sensible leadership. And Mama, we have come to say pole to you and the family. May the Lord comfort you and guide your family as you go forward. My brother, who was elected to walk in the footsteps of your father, may the Lord bless you and guide you. Finally, I think it will be unfair if I also did not say this myself when everyone has come here and said it. Sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja. Hii nchi inahitaji kutengenezwa vizuri. We are prepared to fix this country. Your Excellency, it's true as people say. Even as you drive here, we remember some of the things we started doing here that are incomplete. Some of the infrastructure projects that are not done, that are incomplete. And I hope the people of this part of the country, safari hii, muzikize viongozi wenu wakiongozwa na huyu kiongozi wetu, rais wetu Mheshimiwa Kenyatta, ambaye ametuongoza sisi wote vema huko mbeleni. Lazima tutafute namna ya kutengeneza nchi yetu. Na najiunga na wengine, tutembee safari hii, tujaribu kusaidia nchi yetu. Mungu na awabariki. Be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. They don't want politics. They don't want insults. They want direction. Yeah? They want direction. They want leadership that will see them through to the other side. Kana iniate? So, our country needs unity in order for us to have peace, in order for us to have stability, in order for us to have progress. A country needs leaders of integrity, leaders who are principled, who are there to serve their people. Because by serving your people, by extension, you're serving your God. They don't want leaders who serve themselves. Kwa hivyo, tuache selfishness kidogo na tujue lengo letu ni kuhudumia wananchi hawa ambao wako mbele yetu na Wakenya mzima. Togotigana nayo amatuko abere aetire kurwa echiro yage komba gutagurwa nabonchururi bechire yo konyora asara enene kubatekana nibo yabo koibwa chinga kicho gutagoroku bono omurai bwense William Ruto nigo aegereiro gutagoroku asatebire nigo arene kerenga gyo kwagacha echiro enye yekerero gosiria emebasukano yaberege konekigwa NCMU yage komba kira chingaki anene emebasukano y'umurero. Watu wa Nairobi walikuja kuniona hapa, wafanyabiashara, viongozi wa hapa Kigomba walinitembelea hapa. Mimi nikawaeleza katika mpango yetu ya kupanga masoko Kenya, hatutaki kusahau Nairobi. Wakaniambia wenyewe ya kwamba tunataka soko yetu ya Kigomba kwa sababu ni soko kubwa ya kitaifa.
tunataka rais utusaidie kuja kujenga hiyo soko. Wakaniambia history ya Gikomba ni history ya mahali ya matope, sewage inapitia hapo, inachomeka kila siku na matatizo yake. So wakaniambia please, nikaketi chini na hawa hapa in this same field, na mimi nikawaahidi Gikomba mimi nitajenga vile ninajenga masoko ingine katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na hiyo soko sasa inaendelea, msikuwe na wasiwasi hapo. Unajua kuna watu wanataka kuleta siasa, kusema sijui iko siasa, ati kuna watu wanafurushwa, ati kuna ukabila. Mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mnataka kutuletea ukabila, pelekeni ukabila yenu mbali, wachana na wafanyabiashara wa Gikomba. Mimi niko na mpango na wao, na wao wenyewe wamesema jana ya kwamba wanakubaliana na serikali soko ya Gikomba ijengwe. Ni mnanielewa? Na soko ya Gikomba hakuna serikali imefikiria soko ya Gikomba. Ni mahali wale traders wa pale kukinyesha wanavaa gambut, kwa sababu pale ni matope, sewage inaenda kwao. Wafanyabiashara wanunuzi wao hawakuji, shida kubwa. But I am promising them, mimi nimewaeleza hiyo Gikomba nitaibadilisha iwe soko ya kisasa na watafanya biashara mahali pazuri. Awamu ya kwanza ni ile tunajenga ambaye tumeanza jana, linear market yenye itabeba wafanyabiashara karibu 5,000. Nimeweka pale milioni 800. Nimeweka tena bilioni 3 ingine. Alafu nitawajengea sasa soko ya shilingi bilioni 5 hapo Gikomba. We are going to transform Gikomba into a national trading hub ya wafanyabiashara. Hakutakuwa na sewage, hakutakuwa na matope. Tutajenga soko ya ghorofa 7 pale, kae chonjo. Kwani nyinyi mnafikiri Singapore imekaa namna gani? Mnafikiri iko sewage na matope? Nyinyi mnanielewa? And the traders themselves, they have an agreement with me. Forget about petty politicians looking for cheap publicity. The traders themselves, chairman mwenyewe wa Gikomba jana alizungumza, akasema sisi tulikubaliana na serikali tujenge Gikomba. Wacha kutuingiza kwa mambo ya ukabila, wacha kutuingiza kwa mambo ya siasa, tunataka soko yetu ijengwe. For the first time, there is a government that is thinking about ordinary citizens. There is a government that is thinking about Gikomba in a way of investing money. Pale tunaweka, na huyu Alice yuko hapa, and I have given him clear instructions. Tumechora vizuri, iko soko chonjo pale. Tutajenga soko hapa, watu watashangaa. Yes, we are very serious people bana. Sisi hapana watu rejareja ya kuongea siasa ndogo ndogo ya fitina na ujinga. We don't have that time. Sisi tunaelewana? Tunaelewana? Niko nasikia mmoja jana anasema unajua rais anapiga wafanyabiashara vita, sijui nini wa kabila fulani. Wewe mtu ya ukabila, peleka ukabila yako mbali. Mimi niko na mpango na wafanyabiashara wa Gikomba, na tunawafanyia vile tulikubaliana na wao. Nyinyi mnanielewa? And I am very clear. Mimi huyu Alice waziri, PS wangu bwana Mwaura, tumekubaliana what we are going to do. Tukurukuruga iga ase county ya Nairobi nigoto kwenda wika ase nsemo ya Pwani ase abarai ba UDA kurwa senseme ya Pwani ni gobono baigerere serikali ya Kenya Kwanza ase batebire serikali ni go ya gose serikali yu yarigereire abantu ba Pwani buya korenganirwa ni serikali chaeta
gukwana kurwa asensemi yo chinga kicho kurugo segeta gucha asabanto gwesokia asomoroberi bobochori bwa mashinani abaraya buba koragwa no muri kyo monene bw'ikyama kya UDA Omar Hassan amona abarayibande kuruchinsemi cyo nigo bono batebire ekerenga kyabo no gwikerani buna gose no kwene kibuna ruto ngucyari kwirana asekerogo eriyo abantu bensemi yo bagendere kwenyorera amagenderero amange. Leo kisikia tuko na appointees 106. Si namba ndogo katika serikali. And you can go back in history from 1963. Uangalie each administration, how many appointments did they do for the people of Coast Province? And you'll have an answer. So my brothers, hiyo peke yake inatutosha sisi kuhakikisha tumesimama kwa miguu miwili ndani ya chama cha UDA kinachoongozwa na William Samoei Ruto. Na wajibu wetu ni mmoja tu sisi, kwa sababu sisi ndio jeshi la Ruto. Ruto cannot be everywhere. Here in Lamu, he's depending on the deputy party leader, His Excellency Governor Issa Timami, to lead this team. And I'm 100% sure Governor atawezeshwa kuhakikisha tumezua kura zote ndani ya gatuzi la Lamu. Inawezekana, iwezekana. Kwa hivyo mimi nataka niwatoe hofu. I'm also an aspirant. Tena ukiangalia mimi nashindana na SG wa chama. Can you imagine ule mtihani ambao niko nao mimi? But I'm so confident after hearing from the elections board, kina Kahindi, the chair wa elections board, Mwaura, kuwa we will have a fair, transparent, verifiable nominations. Unajua wengi wetu hatujafahamu why is it so important that we did this election before and the president has insisted that we must redo it. I want to tell you, on the 10th of January tulifanya election, it cost the party nearly 120 million Kenyan shillings. But the president insisted turudie. Some of us think that tunachagua tu wanachama tumalize tuende nyumbani. But this is the reason why. Na kama wewe ni aspirant hapa, please listen very carefully because itakusaidia. Ndugu yetu Hassan Omar ameongea about NRM of Uganda. The NRM of Uganda has 2.5 million party officials. All Museveni needed to do was to send each one of them to bring 3 people. Na akapata 7.5 million votes. Akachaguliwa. During this whole exercise, UDA tunatafuta 580,000 party officials. And the president has been very clear. He wants to meet all these people before the end of this year. And we did the first test on the 10th of January tulifanya election, tukafanya Nyeri, where Wamunyoro comes from. 17,000 party officials were elected. Hawa watu wote tuliwatumia message kwa chama, they all walked into a meeting that morning. So what are we looking for in this grassroots election? We are looking for 580,000 party officials. Kila mtu akituletea watu 20 on the election date, we have 10 million votes by midday. But wacha niwaambie kitu kimoja, that dream cannot be a reality if we don't participate in the upcoming elections. Wakati deputy party leader wa chama ni Issa Timami wa Lamu, utamgojea nani wewe ambaye atakuwa mbele kutoka Lamu ndio useme wacha nimfuate? Ule ukweli. Wakati sisi watu wa Kwale tuna waziri Salim Mvurya, saa hii ndio regional coordinator wa Pwani nzima. Sisi wa Kwale tutakuwa na sababu gani tena ya kufikiria labda tunaweza kuingia kwa serikali kupitia chama chengine, wakati tuna waziri ambaye pia rais amemtunuku, licha ya kuwa pia kura zetu zilikuwa chache, na saa hizi ndiye ambaye ana coordinate UDA Pwani nzima. Mombasa tuna SG wa chama mwenyewe. Alafu tuna Tana River mwenzetu Mgatana tumekuwa na yeye, Taita Taveta tuna mwenzetu Haika tuko na yeye hapa. Sasa haya, Lamu oye.
Hebu nione kule nyuma. Lamu oye! Hapa ni tuta mama si tuta. 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 Hapo hapo hapa. DJ. Haya. Sasa jamaa, mimi ni jirani hapa na nataka tuongee mambo mawili peke yake. Huu mkutano tumeanza kutoka Taita Taveta na leo tumekuja Lamu. Kesho tunaenda Tana River, kesho kutwa tunaenda Kilifi, siku ingine tunaenda Kwale, alafu tunamaliza na Mombasa. Na hiyo yote tunasema Ruto ni? Hebu nione mkunguni. Ruto ni? Ruto ni? Jambo la kwanza tutataka kuambia nyinyi watu wa Lamu, sisi tumeamua kama viongozi wa sehemu hii ya Pwani ya kwamba ni lazima tukishikilie hichi chama. Ngoja niwape historia. Chama tawala cha kwanza chini ya Jomo Kenyatta kilikuwa ni KANU. Secretary General alikuwa ni Tom Mboya, ametoka huko Ujaluoni. Rais wa pili chama tawala kilikuwa ni KANU. Secretary General wa huyu mheshimiwa aliyejulikana sana alikuwa anaitwa Joseph Kamotho, ametoka wapi? Mlimani. Rais wa tatu mheshimiwa Mwai Kibaki, Secretary General wa chama kilichotawala alikuwa ni Kiraitu Murungi, ametoka wapi? Mlima. Wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameingia, chama tawala kilikuwa ni Jubilee. Aliyekuwa Secretary General wakati huo Raphael Tuju, ametoka wapi? Ujaluoni. Wakati huu, sababu mimi nimekuja kuambia nyinyi jirani ya kwamba ni lazima tukishikilie hichi chama. Mwaka huu tumepata rais ambaye amechukua mtu wa Pwani kwa mara ya kwanza. Chama tawala ndio kimetoka na kiongozi Secretary General Mheshimiwa Hassan Omar Sarai. Lamu oye! Nataka niwaambie, muda ni mchache, viongozi ni wengi, lakini nataka nimshukuru Governor Issa Timami, tumshukuru waziri wetu Mvurya, tumshukuru SG wetu Hassan Omar, ambao leo tumefika hapa Lamu kuzungumza jambo moja peke yake. Sisi hatuna biashara nyingine. Sisi watu wa Pwani, biashara yetu ni moja. Biashara yetu ni William Samoei Ruto. Au namna gani? Iko biashara ingine? Iko biashara ingine? Hebu tuone tu utamu ya William Ruto. Hiyo ndio biashara tuko nayo. Mimi leo nilikuja hapa ni confirm kama Lamu wameingia ndani ya chama cha UDA. Na nimefika hapa nimeconfirm kwamba Lamu iko ndani ya UDA. Na watu wa Lamu wote wanasema tu. Watu wa Lamu wanasemaje? Mimi nataka rais leo asikie tukiwa hapa watu wa Lamu wanasema nini. Watu wa Lamu mnasema nini? Mko wapi? Mko tutam kwa President William Samoei Ruto. Asante sana. Na mimi nataka niwapatie habari ya kwamba Taita Taveta sote pia tuko kwa tutam ya William Samoei Ruto. Na chama chetu ni Togotigana nayo ekiombe kia basubati kia maendeleo ya kina mama ni goba sangirekane ime nyumba y'oburai aigaso mucho Nairobi asebanyoriri bagari ogusanga no murai bwense William Ruto asige ikaro kiabo giakera omwaka
igati ya baraya wikirana aso gosase igikarekyo n'abawaziri kurwa chinsemo chionsi ase bairiribaga na kumwakira umurai wense mbia ase okuba amabaga y'oburai ase serikali boigo nigo bono abasubati abanyareko bakurwa okuburia gocha so umurai wense kwene kibuna ase serikali yaye ngwikirania reri chikoriria abasubati rimakanyete buna third gender rule eri abasubati abangi banyareko bakonyara kokora amabaga ase mirimo. Inji yote iko hapa. Yale rais ungependa kutuambia siku ni leo. Hakuna kesho. Decision Kenya tunatengeneza leo, Your Excellency. We are your mothers. We are your wife. We are your daughters. Your Excellency, the day is today. Asante sana. Thank you for appointing women in leadership. Hebu tupigie Mheshimiwa Rais hapo. And thank you for guiding us, holding our hands and supporting us. You know, leadership, it's a man's world, but you have supported women. And so we appreciate you for that. Pili, ningependa kuwaelezea kuwa huu ni msimu wa mvua. Sasa tunasema tupande miti. Tuko na miche ya matunda, tuko na indigenous trees na zingine katika KFS stations zinaanza kwa shilingi 15 kuendelea. Tupande ndipo watoto wetu wapate chakula na pia tuweze kuweka pesa mfukoni. Asante. Today we honor progress because all the doors that were previously closed are now open. Your Excellency, thank you for recognizing women's talent, trusting our capacity to serve. Your Excellency, instead of adding chairs on the table, you have built a bigger table so that we can all fit. We commit to serve with dignity. We commit to serve with hard work. Mimi nataka nishukuru rais wa kina mama kwa sababu hakutupatia tu cabinet secretary, kwa sababu hakuna waziri ambaye ni kidogo. Lakini mimi nikiangalia rais alipanga wakina mama kwa cabinet vizuri sana. Kwa sababu Soipan, unaona hiyo Ministry ya Defense, nani kama yeye? Na ni rais kusema tu. Tuko na Mheshimiwa Cheptumo. My sister, we are going to support you as Soipan has said, as much as possible where you need grassroots mobilization to me assist. Environment, mazingira yote iko na huyu mama Barasa. Arafu tourism, wageni wote Kenya wakiingia lazima wapige hodi kwa Rebecca Mia. Rais, if we don't get to that gender rule wakati huu wako, na sisi hatuoni tu 2027, hawa wakina mama wamekuambia wanaenda na wewe kwa safari ya 2 term. Wewe sukuma hii kitu, Your Excellency, tafadhali Your Excellency, sukuma 2/3 gender rule, na nikwambie tutafika na wewe 2032 tukiwa mbunge imeachieve na maeneo ingine yote ya serikali imeachieve 2/3. Viongozi kina mama wa maendeleo ya kina mama kutoka ward level, kutoka sub county, counties, tunajua kazi ambayo mnafanya katika nchi hii ya Kenya na tunawaenzi sana. Your Excellency, thank you for recognizing women leadership. Katika enzi yako ama uongozi wako wa serikali ya Kenya Kwanza, we have seen glass ceilings broken, records that we have never seen in this country. We have representation, Your Excellency, at the highest level of decision making, a woman from Turkana County. It has never been seen before. We also take this opportunity to express our profound gratitude for your continued commitment to the empowerment of women in this country. Your Excellency,
we do recognize and celebrate you for appointing many women to positions of leadership in government. We have quite a number of us here, Your Excellency. Thank you so much. And you have also introduced numerous programs and projects that directly benefit women across our nation. Allow me to sincerely thank you on behalf of Maendeleo ya Wanawake organization for granting us the opportunity to engage with you today on various matters of interest, not just to Maendeleo ya Wanawake, but also to all women of Kenya. We are honored and humbled for creating time for us and your recognition of the important role that women continue to play in the development of our country. Your Excellency, the progress of a nation or of a society is determined by the consciousness of its women. Sir, we are feeling good. And the other day you came to Siaya. Wanawake walisema 2 term. Ruto 2 term. Baba ya Taifa, nikiongea kama mama, mimi ni mzazi, mimi ni mama, na rais wetu wa Kenya nataka kuhakikishia ya kwamba Siaya anakupenda. Siaya anakupenda. Siaya anakupenda. Karibu Siaya. Baba, karibu Taifa, karibu Siaya. Ninataka kukuhakikishia sisi kina mama wa hii nchi leo tumeamua na tumesema 2 term. Nataka kuonyesha 2 term ya president. Your Excellency, tutakupatia 2 term bila pingamizi. Sisi kina mama wa Kenya tumesema president 2 term. Biamono gutigana nayo murigere bwa ensoko nigo tukumanye gubuna abasae gose kiombe kemo kya abasae ekikemanyikanete buna ebirogo kurwa chinsemo cha Nyaribari chache county ya Kisii ritukoria rero nigo baimukirie getambukero kyogonchokana na ase ebinyoro gweta osase ebinyoro aona kuria abasae abo batarimukia egetambukero yokwerikia buna abakichikura ase tukumanye buna ekiombe ekyo nigo kyanyare ko bagekukurura abasae abo ose kuba betereria abasaya buna goika ase ebitu abo banyare kuba bakwirike gusase bagendete kwirike buna abakichukura oroboti ori guchukura nyora ase njira yoboikirano asamangana itoye chinsa isano na ibere gutigana nayo nigo omurai bwense ya Kenya Omusko William Ruto ase bonoiga are asensemo ya Nyeri asara somoyiga bwe kanisa tokogenda masemo torenga nararia yaiga agendete gokorekana kurwa asensemeyu asomurai bwensare. Kifo cha haraka na utuondolee matatizo katika maisha yetu, kwa maana wewe ukiwa pamoja na sisi ukituongea, yote yatakuwa mema kwa kila mmoja wetu, kwa jina la Kristo Mwokozi wetu. Teremsha Roho wako Mtakatifu Bwana, au badili mkate huu uwe mwili na divai hii iwe damu ya mwanayo Kristo anayeishi milele na milele, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, ambaye kwa wema wako na huruma zako ulimtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ukombozi wetu, ambaye hapo kwa kujitoa mwenyewe mara moja alitoa dhabihu na sadaka na kafara hiyo kamili na kamilifu na ya kutosha kwa dhambi za ulimwengu wote, naye aliamuru na kutuagiza katika Injili yake takatifu tufulize ukumbusho wa daima wa kifo chake, kwa jina Kristo Mwokozi wetu. Mwokozi wetu Yesu Kristo usiku aliposalitiwa asulubu ya msalabani, kifo alichokitamani sana yeye mwenyewe, usiku ule alichukua mkate. Baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu,
Mkate ule aliubariki, akaumega, akapatia wafuasi wake akisema, kuleni huu pamoja, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ondoleo la dhambi. Mkule pamoja, uletee umoja, usafi wa roho na mwili kila mara mnaponikumbuka. Ndiyo dhamana Yesu wangu, unipa furaha za miguu, mrithi wa wokovu wako, umejawa kwa roho yake. Baada ya kula chakula cha jioni, Mwenyezi Mungu Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu aliinua kikombe kilichojaa divai. Baada ya kushukuru, alikibariki, akawapatia wafuasi wake akiwaambia, pokeeni, mkunywe pamoja. Hii ni damu yangu iliyotolewa kwa ondoleo la dhambi, iweze kusafisha roho zenu na miili zenu na mafikra yenu, muweze kuishi kwa umoja na utegamano. Mkunywe pamoja, iwe ukumbusho wangu. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Wakristo wenzangu, neno la Mungu linatuambia tukisema hatuna dhambi, ati kwa sababu tunaenda makanisani na tumebatizwa na tunapokea misa ya Bwana, twajidanganya sisi wenyewe na ukweli wa Mungu haumo ndani mwetu, kwa sababu kila siku tumkosea Mwenyezi Mungu kwa njia tatu. Njia ya kwanza, tunapoongea na midomo yetu, tunaongea maneno mabaya kuhusu wenzetu na kuhusu vitu. Ya pili, mafikra yetu na zile akili ambazo Mungu ametupea, wakati mwingine tunafikiria mabaya na maovu kuhusu wenzetu, kuhusu dunia na kuhusu mambo. Na jambo la tatu, hata wakati mwingine tunatenda vitendo vibaya ambavyo havimfurahishi Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu ni mwema, neno la rehema na neema. Tukienda mbele zake kwa unyenyekevu, tutapata kusamehewa dhambi zetu, na atatukubali atushike mkono, atembee na sisi katika maisha. Kwa hivyo ningeomba kila mmoja wetu tupewe pabio moja ya maombi, tuende mbele za Mungu, tumwambie Mungu tusamehe dhambi zetu wenyewe, dhambi za taifa letu, dhambi za viongozi zetu, dhambi za watoto wetu, ndio uweze kutubariki na kutembea na mimi. Kwaya. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji haya na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya mshindi, sina cha mkononi.
ya leo inakuwa ni ya kujitakasa kama maaskofu, ndio tuweze kukubalika kuwatakasa mafuta, na tukiyashika yabarikiwe kabisa. Kwa hivyo wale watakaribia kupokea mwili na damu ya Kristo ni maaskofu, mabibi zao na wale wa Supreme Board Honorary. So maaskofu tukaribie na mabibi zetu tupokee mwili na damu ya Yesu. Wale wengine tunaweza keti. Tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake tema. Imbeni malaika, Yesu Bwana wetu etukuka jina lake Yesu. Baba Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya neema yako ndio tuahidi wale watatubu dhambi zao kwa unyenyekevu utawasamehe. Mungu amsamehe dhambi zenu zote na muondolee dhambi zenu zote, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Tazameni mwana kondoo anayeondoa dhambi za watu wa dunia. Tazameni mwana kondoo anayeondoa dhambi za watu wa dunia. Tazameni mwana kondoo anayeondoa dhambi za watu wa dunia.
Sasa mababa askofu wamejitakaza na wamepokea mwili na damu ya Kristo. Sitakaze roho zao na miili yao na mafikra yao, tukianza ibada ya kubariki mafuta matakatifu. Jambo la kwanza kile kitabarikiwa kwanza ni maji matakatifu. Maji yanatukumbusha uwepo wa uhai, usafi, kuonyesha kila unapokuja kanisani na maaskofu ama padre anakubariki na maji matakatifu, anakukumbusha unapaswa uwe msafi wa roho, msafi wa mwili, na yule anaweza kutukakasa na tukawa safi ni Yesu Kristo. Haya maji yataletwa na Bishop Paul Kifugi, Bishop John Kariuki kutoka diocese yetu ya Coast, na Bishop Samuel Washira kutoka diocese ya Kiambu North. Watakuja na mafuta na maji matakatifu kutoka kwa mlango, na wakifika pale watayainua juu. Kama ni Bishop Kariuki atasema kwa lugha ya Kidigo maji matakatifu, na sote tutasema Mungu bariki maji haya. Kama ni Wameru, kama nitasema Mungu dhalima rojiruru. Kama ni Wakarijini, kama Ngwaitiko, watasema yao. Muhimu ni kwamba Mungu asikie lugha zote na kuyabariki hayo maji. Watatembea mpaka katikati, watarudia hivyo hivyo. Watakuja mpaka hapa, watarudia vile vile. Sauti zetu sifike biguni, maji yabarikiwe. Halafu watakabidhi maaskofu, au maaskofu watakabali. Umurigereria chibiche chingo chigogenderete gugochira gose kwarenge kubwate chibiche mase mukurase county ya Nyeri asomora iwense ya Kenya omuskere muruto aikiranire asomo yegabugwa kwa mabuta ase eruga ye Kenya mururo to bagoteba nga oil consecration umoyego yokorekana kera ritkuria alhamisi ya kera omwaka okorekana ritkerimo alhamisi ya kera omwaka gosibugo chengera ritkuria ya Easter gose Good Friday gokenyori ngabwankyo abakristo bonse imenyense nigo bagochigotengera ritkuria Good Friday iriwo kwinyora ogukwa gose amateso nabo igo ogukwa kwa Yesu tokoragenda ase mutimoko eketokwirana tokoragenda ase mutimoko mokego twara tokwirana tumakogenda na sema yende ase sema ya kabere ende tunyako batogukwanira abone go tuguchukwanira egoro yobora imeyense gaiga ayo mona yanda mange gendera kurigereria ensoko tigenye kubwate kubore konde abagonye kubwate nganende toranyare ko batogukwanira nigora turikire jumbe gwetara se namba ite studio UR 0788666663 aboigana kingango tobwati ore ase metanda yonsi yekerero tobwati buna ensoko TV nenje na bakonyaro buna lena tinyamane tochare ngoira nande erinde togendera sense moyo maroro. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi benga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumie asegari enke si nyane kurukuro tutapitia kwa gari yako tutakisha tumeweka na system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na kila kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru.
betri ya Autobot ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobot. Betri ni Autobot. Mrna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyachiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishike gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi lyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba lyabusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagarya bene lyokuralia asegete senieke aseliguri lyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662.
Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebisite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwetere namba yaitu yobonchurelia 0788666662 Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Biamono kigimana endo murigire bwensoke keronde no kwegena bunani gogendete kubwati omoroberi bwetorobini asenchira yabene kigima chinsani sano chabono mambia chabutokire chidaika 14 igoro kirotogoswa asensemo ya kabere yo moroberi buna butambe ensemo ya kabere yo moroberi tokonyora omogeni erindogo chagaiga se studio twanyara ko batokumurikira ali agendete kokorekana ase chinsemo ao imeyense ritukoria rero nigo tuguchikumurikira ali agendete kokorekana ase chinsemo chia siasa anena asobora ibwense imeyense nabo igo isko yense ya Kenya gose chinse chia isko tokumurikira nga ebitambukire mbirororo akonyora umuraya kuimukia mwaroranga kero kende uburayo bwaye ni gubungabe barimo ngaki ngora inyura matukama ega kero mo senator oyo kabiro mo senator mochoro musubati Glory Oroba arenge omustari omutukurwanerera omwana umunyaruka abantu niga batebetenga unyare ko bagakoroki kitabichimbe na kurumaiga gabu musubati wangale mataye nere na koreta ya korete abantu bagatanga kero kendo beire barimo ayuwa mona yanda mange ine gokorobora ibokorekana wikobe musyo barimo iga gose oborai no barimo ko ariganyo yo minto Joseph chwayo yo nyare ko bagagwikaga se studio ndi tunyako batogosanga enganiga erinde tunyare ko batokwereranga ebitambukiro mbiro muraya kuimuki mwate abanga yaya akire karimo arora matundae moranga yaya murayo yombi yarenge karibu sana chwa se studio. Asante Linet. Yes. Nde tindi mogani mono akino mogani mambino twarenge na ilo sente jinga se no mogani ura se torobiri anena se nje twanya go ikaranza na na ikaranzaro to tora gosoli una lende oboli kibogoteba umaite the concept no roche no nya gilo dioruba ekwerende ni ira aliabwate kero kende togo chiasa gaiga una montoyo maboleti social media nkie community na kobe balimo kero kende eliete liga ebalimo I think indoranyora the right ego se elieta lie kakusi because etoko draw from madness or a madman omuntu oli obongo bwaye bucharugete omuntu oli obongo bo kalete kwende bo charugete naende sana kero omuntu kwanyolire nga
ogotumia eliete erie barimo omonto akwira kero kende ne barimo eri ye chiro obwanera toende Mathare Mental Hospital kwarorire bintu binebi lakini ekaro togocha to the concept of leadership abantu ngota yabarenga ebintu mbira abantu bakorete yani no bwenerete okore bintu abunomo ebintu abunomo egere bimanya kurworo bikoreke tochakere Senator Kiruri Ruba enjereria achiete parliament abegete esuti endabu kara Joseph Otaragendra unyore Senator Ruba konyathara chaka parliament obo bari mumbura abwate kidogo bware korekana ringe activist ninyore taringe ko muntu kwegero bwene bwa mwanya bantu anena ari kurwanira umwana umuiseke sana ninyote chibichanjire cyare ko kuranda none billboard achieta kabeke yange ndabwa gaikaranzire rangi the same yani agasokie bicheri akaro muiseke totebara asama tukaye yo mutienyi akero bono totebe yanga ya musarekeire embration iri abantu bahokoraki baguchibanya goteba rigererio yo badara bamokonye ikagera agachaka no muruberi uri free sanitary towels billboard yaretete yakwane tu sana one chinyumba chibura nicyatetenga na kimusubati omonena akoro kitabi chimbege kinegento kebwenerete kubiswa ngebwenerete gochi chambaka bagakabarore bono lineti tokole ruma enepi ebintu mbiro rarorenga nubusuku gukwana lakini ekaro kubirgereri ina waida ango kwanyoranga ebintu ebyo na biragere birete okokonya emegano yararikiru na bariki koru nonya ndu example ende tali ororoka especially noti Eastern alafu na chi abana chinyaruka bakorwa semechi tali kwenyara agenta kamo kyarenga onkelinga abana aba kero kende kero baikeira matukari abo mbabu ati bitamba byo bochenu kwanyoranga no school tali gocha kero ketote matukari atatu gosanane yo mukenyi tali gocha school kero kende kwanyora matukaya na arabwenerete ali baisi abere school achikokora no na matemu ale mutu bantu mbarenge gukwanira bindebyo tomaye gocha yankunete ne yarenge notistani ngaite yakoretu na Citizen TV yase abana chinyaruka barenge gutumia amayo una ebitamba byo bochenu bamanya kogenda ekwende eskuru kero goika okubisege nto buna keri it is high time oranyore leader elia koteba no toise kogenda ne kwerende nga bintu kawaida nini banda mbararora obokongubole iskali tigangoreiga egere kolki mpasi information nga obokongubole isiko igari eserikali tigago tax tamba byobochenu go sanitary towels eserikali make sure abana chinyaruka especially abakorwa emechi etali kwenyara ebintu ebi karo kende mbitoke no ene skuru omwana okubakole kwerende abana chinyaruka baenda office bakoraki barusi bachigo gotumia na bogo solve a problem a concept ya Gerolio Ruba kweroka ebalimo nande twaralire binta akolire karo kende bako muntu ale ko bolinkie kabono musibati oyo agokora ngo solve kere problem wanya ke go solve a problem then that is the way to go to is colleague leaders across this world Gerolio Ruba na porete concept ya Thomas Sankara uyo kabeire president ya Burkina Faso omongwana oli kera airete kera etu enselia eyarenge koroku apa volta iti tokoim konye name Burkina Faso ngaite ekwerende emineti something about the light yani ekwerende gete you feel proud of it njera nere I will look the right word in translate go check kusi enselia gachaka koroku Burkina Faso umuntu oli akamenya kurwororo agateba no igonko menya obugima buli buane nkwenyara Burkina Faso jisotaragendra ndo cheko tebanga land of upright people kurumaiga kabwense ye abwato mugano bobokurumi chibesa jabwato bokurumi abarayi bagutumya mari yaba na inchi bobe kugora kigali chinene lakini kuri mungwano yere town kigali cyabarayi bonse akaoni kigali chichonsi agachencheri eta no kala oneti kigali chiga agakole kwerende akaleta kigali chiri aba Burkina Faso bakonyara kobeka amabuta kero kende
toirane mai kasi ni kwaroche ekero Uhuru Kenyatta alinge Minister for Finance ekero konyora tebire nga oro fuel gasless chigali chinene pachiake marufuku bagataka koleta chigali gete company gete korukupasati bagatebe chine chichirabe chigi gochigotume karakinti mai asegente kyo yachete gekaenda gochi lakini bono oni leader omineti nga no ntogo fuel chigali chinene chiminister n'abantu be serikali bamenye obugimo obonene totabugati skuru totabugati para bana batabugati birasi nabyo bintu byagerete nga umungwano lino nyochete ko goitwa tachiete goikera ni kwerendeli ya lakini igainyuire n'ababukina faso nga mtu abwate leader yale kuruku Thomas Sankara nero tebete nga kero kende ngoikerere umuntu utware Martinez gete omanya wa chief ebinde bigotete goko abwa sogoteba nga Thomas Sankara gabuna bwato bari mu bwayo bwagerete nga akana cha government spending chense ya Burkina Faso otokumanya gugaiga nga erebwika alikuwa omo ekero kererio mfano mwema sababu areko gendie nyange kwariri luxury echi abegete kandagata there is no need turagendere ko benyogo saba achi serikali abaraya baiga na babaito bagutara ngororore none kero mu minister ko banoni gagochicha umusabara gocha noro egari egotena lakini that man era ari gocha na kanyange kaye obekansa butatageti mangana mange omaite engabune country ya Netherlands okonyore prime minister ekoendo bisi nenyange lakini ligereri Netherlands ase kwende banyebegete ntuga kwende nere conference nere yaringe nkaite Kisumu chigabana cyari kumbirana kwala konyora oyomo achete ne chipurado go 15 aka noyonda boygo aka chibase chichonsi pibago fuel chigali chi amafuta cyari kubekwamo nabokonyora cyakolire ekurende cyakolire egento ekyo egento kego chiyatoro kingelina ki bono bune country ito ya Kenya kero koligereri expenditure kwanyoranga parliament ya butora school feeding program bibaga mate school feeding program obwenera torment egere eikere abana bali batali konyore kwende kagera kero umwana amanyete umwana okuru mucyo mutaka kerama etenga neli tukoli school lunch ne karo kwanza kabwate kareshwa ngale rongoragerare no orairenchara unajua we abande bali ku school sababu arairenchara nandi no ta kwa kisabu naro gako asa ku school na tambe chitote na notice tan school echirarare gusi at least mbabwate advantage school ngangange chire bantu na notice tan school echira tambe sana na school echitari school ogote bantu ngane school echinde ngororora ba inseyo mote emburage gotu ya chira abana buna butote baise konyaranga there is that lunch mna gwate abo mwana ina beta ende school kara irenchara nyumba amate nara irenchare tiganda ari ku chi school ngochinda konyola lunch kwanyoro kolireki osomire lakini bono ntu kwanyoranga e budget yeye ekolete kurende butoire ya school feeding kwanyoranga onye state house yabe allocated traveling expenditure ebile bintu bira auditor general report in fact ingwara una matuka bwangwe gabuna bakwa na omukonyi bomorai bwense budget yaye ya traveling ingwara ya reta abandu ya reta liberera sana abandu mbage chigunga asikikira lazima ekonya komento kwaralire lakini the priorities chirito bwate kwanyoranga omwana nali ensari omisi kurende bana gamna to kwa nambaro batali school mesengenjo yo bagotemba bwati nini abaiga ba korete class 8 baka sai kuna wenya wajaingia shule sengenjo mbabwati pesa yose sengenjo kwa naga bwa semora yoyu bwense ya Burkina Faso gabo asenare ga narorenga omora yoyu nigo asirete ebintu byense yaye totebe promoted local production industry chense yonyene ya matoke yemesi akayesira. Can you compare that nini nenze ya Kenya buna bana no maite gendo kegenda tene chikambani chemesi to kelinet ga kitali okay Kenya tole ntwanje tenze yeito lakini akaroko nyoranga baka etutipikie toko import ndika ntworoche togoche toikera standard yalinga na intutika tokole kurende na intutika tone ebinde binge okonyoranga toko consume ebikoru chikoru chinse chesiko so no nya chikwere ndi chiagachire ntora ikera estate yalinga naende ntwaro ligera lichinga seti mambiga iga deadline yale ngone elinga no any investor bagocha bakonyora obokomu bribe riaki by the time umuntu agocha kubeka seti no ne company orosa okay ndabande bachire Rwanda abande bachire Rwanda bonoroche
that is the difference orochenga kero monta kuimoka like Thomas Sankara te bapana abande like president chenga kieyu nalienga kitu abwate babo Mobutu seseseko ata eta irekeregendo akaenda kwagacha ekatetiro sobo Wanoroche oire ngire cathedral seitogusi ye moino holy family basilica abantu mbarenga bari gusibara ichulie nyombe you see the priorities yaratale guchirigereria gentata ete no okwegi merikori bagache chinyomba kabisa a country nera chiete ngonyorande ngotei Mobutu Seseko akamaya kanyore president enja begete designer suits chibako gora kuru London Italy nini no maite ina joke aga donate chibesa because yale gutara chibesa ne chidora chibriefcase yando chikogora chiangana yorekane buna president omondo uli akaroranga chine chibesa nae gwa chinganiga nkito 300 chibesa echi twagache e college akagache college Jose kabose kerto gende tukukwana igoro ogusobora ino barimo tochega iga asomora yo itomwense Ruto none ere bintu mbira imokiri kero kenda abantu bagoteba nga nebe kumisa abana inchi obo monotora arigereri nga abantu ngukana barenge obwagachi bw'ekinyomba cyeri burirenze okay tose kurigere umuroberi yo asanda ina positive side abantu mbabwate kigase abantu mbabwate kigase twararire kinyombe cy'inkwagachi chiro ubona igo na kiro chenera akansema kumbi yagaguchi cha totebe na avoid aba bakunyakoteba nkwamereri bare kinyombe kinini nini na kiro akwane kubota okwamereri mbaka gotoko okwamereri korokwo mbaka gotokoro naende nakikwegunga to a level asenare go ikomonto decide because oborayo togoteba nga sometimes unoganeti obo bali mogeto manya go collegento tokoboligereri from a positive side obuya bwegentekyo nkereki totarachabu na gotebi you can imagine chi president chinde karo chi arocho yonda ka endie nyange Thomas Sankara mba mukumete sana uyo ninki uyo tamanye tinga minerals chiri kangana chobalia na basani baye kangana chobalia na ne chikwerende ne chi family lakini omondo oli efficient yabwata ya Burkina Faso ya renge efficient erenene no eta cheti konyekera ndige kogere bachite bakamuita President Ruto ekarago te yabantu toende Singapore sometimes na babantu bakoligereri barora Karakende nobo balimo ndoikere ngakibono togochwikera Singapore akimete Singapore Jose is not tari ngana inyimono Raila used to tell us ngo toirare Canada eri ya Joshua inyore Joshua mbabeto Lilet eri ya Raila eri that is the biblical eri amineti ngambarusi jipitia sa muchandegete mbatambo kimbaire nini aya saa hiyo burungo totebere kama atujafika kana nini Singapore tutafika Canada kwanza bono for president Ruto nabwate that concept naende oligereria country eri no njao Malaysia njanyeta gete yani na kaira ndigete baro chike togocha go kolera alafu kwama kanyoranga tebwati kwendeli tokorokanga chi water reservoir gose chi lake yakora na Island kare surrounded ne na maji bono style teyo ora le mebuna Kenya totebenga totete man koros man made lakes chitageka no kolema embura liye gocha gotu opreserve maji yendo kelimba koletiki mbabwati bono the prime minister bwenga kiyu ya Singapore Lee Kuan Yew na rote beteno we have to change nambemo lina ti mondo liga chagete go change that country through to make sure the environment asetomenyete obosafi mboro tachagetinga twagache tokolega nini kwanza obosafi mboro asetomenyete akama koruororo agache chagate yabantu bali now next year gento karoneke digato tuare merit in fact the first students bali bakanyora airplane the bright students bali bakosomera engineering baba bakole kwerende baba absorb ocho twale time nani Linet
toche program Yeah. toligereri tochakera no from 1990s toturesi abanafunzi bali babete no kuru number 1 to 3 KCP na kuru number 1 to 3 KCSE toturesi ay kuru 1990 because records injiro na botoka na nonya Kenya National Examination Council bon CP 90 tote around 95%. Abandi bakaba chinjini, abandi bakaba chini neurosurgeon, abandi bakaba chi doctor. Ngumbu bakaenda bachigokora bunyakari ororo. Kwarire. Meaning leba yaito enyinge the best yakoreki yaenda. Omonto li kwanu yagatebanu. The best na bungo koreki na bungo absorb barosi nini country. Country neruete asa tambe sana mpaka boniga asa yaikire ekoro kusinga peye toroche. Igo yarenge ntaka kubwa Kenya. Kubwa Kenya ya. Gukwana baro butaka bware. Bono ekero president Ruto agoto teinga toende Singapore. Kero kenda abandono bakomukumi. Aba turikora buna bago. Monyare noike. Totara ndo mutimo ko Jose Gabo umurai wense umayete yaikire sai abasai bakomochecheri sana. Asengenje twate akabari mo borayubo no barimo. Na tari gukumi. Abantu mbamumochi sana about Talanta Stadium. Ngwara juice naenda gali ogoteba wangwana. Mulikuwa munanicheka. Hapa ni wapi wakora TikTok irende ikaenda viral. Totebe nga nonya bakomochecheria na bwata aganto akwa kaparima akukakwene kintu kya Talanta Stadium sayonyorenga is the best stadium we have. Is the best stadium tubwate. Tubwate sai no banyerogete Raila Odinga bana bagucha konyeroka. Raila Odinga batete gucha konyeroka. Aya obo nini obwaga chobwe chinyomba chiri kuririnze noroche kibokorete sai. Ere nabwate vision ya yago tebate slums chonsi chisire. Irit kore gorona igweto gukwana naende echiro ya gikomba mbata aguriretu abantu ngorera bare lakini natebetenga atagete gusiria gikomba maite mutinyi to kwera gikomba itaraja agatebate itabaga chire chirengia echire gwa accommodate abantu bonse modern facility erinde mebasukanerie murire kunya kuyororo kirenga kikwanyora kuraire ibintu byairere bachandika segekegeke lakini renda matukama abosio bachi konyora matunda Egento mo Kenya tete korani ke linet. Colleague intikyo because anya bakurukurumaga chi president nchira kora kwende nchira kora aba Kenya barolenga ngwage kolete gikomba is a problem. Chi stadium tubwate kuruchia kaga chitu engakia president Moi because Kasarani nyayo na bibi gutumika mono bune kaigamentire nini ekamontora cha pricing mate na aro to gochaka igabwe kwa nere goronga at least okolire lakini naenda somo Kenya ikaranzete na to boliri swali the pricing Talanta kangachi stadium nirenga kwagacha Biamono murigire bwenso kono kugena kwanenga nigo genderete konyoro boseme nabo igonga egento nkerororo kyo gosemeri kurwa asobora ikera kende nabo ko chikurigire rinongu sigabu none buna bono chikampeni chigendete gutacha inso muntu nabago cha ne manifesto yae mu chikonyerigere moseka tokwirana nabo tokogendera senseme ikurende onye kubwate ngani ndoraga ni gusanga naitwe ene kingango torikerore message wetera se namba itu studio EUR 0788 66 gusana bogo twakere sinyo totebinga ngayo kubwate moroberi kurugo senkere kekega oganetie tokwane gosenkere mbora ikyobo nae kwarorire nga obwate kwaroche ngambo gweta lakini agento ngero morai akorete mukarano nyo bete musyo barimo egente kingo tokonya kire goikabonera genda gutubwati ase emitandao yetu ya kerero Facebook, Twitter, Instagram na YouTube tonyore buna Ensoko TV tochare ngwira nandege kire gose Eye ni Ensoko TV Oboroso bw'umugusi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kire kochoga choga ya rumba
boigo ntukwiba abasai aba bakurwa Gen-Z emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mirna nabali b'Chinguru erikwe manyabona wataka kurutananya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana majia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bw'omugusi Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Bemono kigimana ende no kugena kwa nebuna nore me omoroberi bweto rubeni Nsoko entunda ya kabiri na ende yo mweri kigima to kugendera kumurekeranga ine oborai no bobarimo kero kende gentongera rumura yago kora igo murigererio seka bede Jose kero twa ndo mutimo kona nyore no nyorete no mungwano yo iga Salasia Esta na chetene campaign ya nini umungwano uri nkorore no ne style yago present no ne ase parliament abantu bakamosekera ngororore lakini eground y'abantu ne kibako mu ground ngororora akora kolete obuntu bakamuke na akorete obuntu bagoteba mate kanya ni they don't kange rogo dress enje rogo kwana ise gotoka ngaye no muntu go deliver ni volenet yentonge yonga ke kareke kongu sana no muntu tigo yo ukoroke barimo akoroke lakini ba Kenya bararenga iga ubumaene pi karoto gweta ntorojenga akoreteke agakoreke na akorete na abantu bagukwana nga maite ngororanda abantu online bakunya goseka batebe abantu batayunga gachimuguri abantu bakwerende abantu bo mungwano yu Mumias East bagotebi genta agotebi binto abakoreke anya abantu ba Mumias East bagotebi abantu koruke soso bogambi ntunto kamanyetio gwatokoreiro bia ngoche nke ayi ngogocha ngogocha kumanira manero mande nganga kimundo yabegete chianga akorete chituki Lineti you remember the story of Wangari Maathai musubati Wangari Maathai musubati uyu maite nabe nare no na se vitabu bia history by then nilisoma she was the first woman who win it in a prize inaitwa Nobel Peace Prize. You see, abana bange buna Gen-Z mbama itinga igotobwate Uhuru Park. Asingenjo ya
Wangari Maathai Michuki pake mokoro kam yerensa iga buno kwenda Rimuru Road Girogan Nsa tumaega iga Victory maega yaye maega Katesof Wangari Maathai Karura Forest Wangari Maathai Karaba wasacha bataete nga babagane Uhuru Park bataete kwagacha 60 story building agata chense baka na abwati baka president Moi agacha kumuruke balimo bono is the best example ke balimo lakini agera tano ene mbeye tokonyu Nairobi iga because of that open space fresh air meteneroro ekoleta fresh air in Nairobi city bono muntu naro ere uikaransete uhengerere ngakiba kwagacha a 60 story building banya ole ba collect chibesa chia rent baragire lakini for the future of Nairobians na matali no nabantu no kwenda ororo uikaranze ogole no ne litoko rali onyu na macha orengereri ngakibugi mabule nande kente kiyake musibati Wangari Maathai akara to kurigere history yae taringa Nairobi ukari gufaitere arenge gukwanira ari gukwanira mono gosare ko encourage abasubati mpaka baririsabo sekinjaba sacha kero keno naroche inune mitwe myomo nangote byarenga basubati tosimekemete is the nero chagetie kwerendeli ya 1 billion trees that na manage around 50 million planted na roseti movement gete ku green belt ekero director zake agontenga Wangari turanyore clip kya Wangari Maathai gari asemo yatebete sawa barimo na mama moja anajitokeza na kwa desturi mama kwa Kiafrika lazima kuheshimu wanaume. Na mimi nauliza akina mama, muko wapi kutudiscipline mmoja wapo wenu ambaye amevuka mpaka Jose kwa igure desturi lakini tali bora bwage yago chanda basubati umusubati ulimba mubwatete bakamubekechera ekaruba mubekechera akairana agachicha bagaikaranza asenale gakuru kwa freedom Uhuru Park freedom corner baikaranze to babwate gento tokuruka hunger strike ne linga mbali koragera mbali gokora kwende na ndo mate ekwerendeye nonya ne prisoner eso gotwara hunger strike karejera keline gento kegwikira bake president kwaralire wone gente kagera kegaikera even the international community why tigamba rukai aba mama baito why baikaransete kwende Uhuru Park kieke ona ria ota abanda ai bataite kwagacha 60 story building iga ntoli korwo na ria limu ya ocha bateba paka kamuruka apart from kumuruka ebalimo akamuruka kwanza ni ale a threat to security ya Kenya. Can you imagine? Yeah, no wete kuigura una oyo kabiro mura wense Moi nani President Moi anyare kwa gotanga abangina aba bwante gusikaba bayibori yani abasacha bona yaikire ngoyo iga tari gusikaba no morukire aikaransete Uhuru Park mbali korwo bona mate kwerendeye na ro yonde ndobwate nani we can call him a freedom fighter from India Mahatma Gandhi I think naero chetena non violent demonstrations eli agote yabantu no ntulikoruta magana ntulikokora kende lakini matere ere tugutara gochiegasi nande toirana na maguru maete karabantu badicide tata no Nairobi yauka mutare gochiegasi nande muirane gochi nyomba ne namaguru omaeto mineti waitire matatupi omineti yani the economy ya Nairobi ritukelio na obaroche nga bintu mbiri bija waro mate even the president asa ikaransete akobori wabantu kugambira rorigento ba waro ebintu buna biri na ibiko garo muntu otebanga no we need leadership eli buna giroli oro bakwero balimu we need leadership eli bwato balimu lakini ekore gasi gango example kende ense ya Nigeria mbabwate umuntu kurukwa Aliko Dangote Aliko Dangote iga ikaranse tense agate abanda ite kwa gache refinery yoko refine petrol diesel mafuta taya chigesi chiga materi neti
nala basani ba matete ya kwabere Ai kwabere balimo. gekogera the Nigerian government njabwate refinery egasinyugo operate egasieka ntwa Kenya ntwa bwate refinery changamwe gaiga government ya Kenya yasinye tu operate egasieka bono squeeze tokogora mafuta agocha amafuta refined direct Nigeria is one of ngaite na vera around number 10 yase chikanturi chirichigo produce crude oil amafuta bamanya kuroro ba export amafuta alliance the crude oil eskelia go chikoba refined erosia amafuta bamanya kuroro the government of Nigeria yagora amafuta korusiko refined ikasekete kwanyoranga kera mafuta ali agachererire gochichega Nigeria mate barabange 183 million population kwanyoraba Nigeria babangete une yechikura ne bibiyu kubucha kugora mafuta bachigo gokole kwerende bachigotumia bare karo Eriko Dangote ai karanzanza akaligere rino tiganchake ngwagacha refinery yani abantu bamuteti kwabere barimo chikateli chikamakuru oro chikamuganya chigateba kwagacha toganyariria akolire lakini ntoliko muguri kugura mafuta yae mbabwato mungwana gete engineer ole kwa otenenerete Nigeria Petroleum Regulatory ole ku Faruku na Kenya ganto bwate Faruku Ahmed Faruku akero Nigeria nani Dangote akora korosia refinery amanya ko ruona ende chikanturi chiri asaba kugora kwerende amabuta na chako ya license bareta amafuta bamugirire taya omuntu ori refinery eri yaye Dangote refinery igekorosia 100 million liters of nini amafuta per day meaning abwate sufficient Nigerians aratumeke wale kara yekera chikateli chicha 650,000 barrel per day karangeli press conference Dangote nalia chetego tebi onde Faruku akamata Faruku mate Nigerian simbali baliti abana bae bagosoma Switzerland primary education fees yoka ewaka na 5 million USD lina tichwa sechiniranga 5 million USD that is around 500 million Kenyan shillings abuna abana bo montori bagosoma Switzerland omushahara yakamubuli omushahara no somi abana aba bona kabando bakarura bakamata ino mbo maene kyobwate Dangote akabatebi inje igongo publish amalieta ya abana ba Faruku na chiskuru bagosoma arafu ngenda kotini nsoere skuru eli ya Switzerland bange a list ya abana boyo plus ne fisi eli bakanire eyue korwase mefuko je taxpayers akamaka mata Faruku sei na sokuru abana mbale manyete bali siko bataragende school because of 100,000 naira abao ko basomina 5 million USD paia ikondora beka a university in Switzerland ni renga ngayako rusichibese chiga ne chikateli chiri chikomwa to baisa ko ya license tigantu to togenda koleta mafuta egabidi ekaro Nigeria president Tinubu amorangeli akarisign karari sign oyo ndo chakira konia mafuta yesterday igorobuna to gukwana eyarenge tare moja UK nja receive jet fuel kurwa Dangote why the Strait of Hormuz moinoga okobesegere Iran mafuta alitali kwenda bono baroriro muntu oratokonya mafuta ningu Eriko Dangote oli bakabasani batebeti kwabeire bali mogente kyo to konya o agache refinery ngakyo kwagacha mate ekenege nto bono even ino enintwe no into abasasi tole ekero gwacha akirenga e project getenda etakokora netagete otwarobo bali mogete gekogera bamura bamino na barago sekerera abasani kwanza na bakawate ya to konya aronya nyare bosinya tu anyo mwana bwe minister chagetegente kagasinyo aya ningo netagete totware that madness yogo kolege pati ona positive way to kore to boy madness yogo to madness yogo sari madness yogo rama kwararire ngokoba soko mbata beto totware madness nini no neli all focused o maetenga no egenteke a project yenene nasende lakini tigankoleki tiganyeteme tiganyekole naboko nyoranga wakolire kwerende yogo konya abantu bade bino nuroche abantu abutu kano wangare madai oyo Iganda Gote na Sankara wote unajua bare gokora no roba ebitambukere ebyo
onyore na through that nini initiative noni yoruba yoko ko create awareness nini sanitary towels njangete gocha chi school bo samba kabone ge moroberi inogendete some schools none ababo kateri mbwa chito bagaswa imokonya nandi chinde changere kone government ya not for sale lakini nandi chase chasirwa lakini nende gento tokurigega nini positive keriki kya gerete gakorekana kato okora nandi noche getambo kireke none ku roba eria gusekerwe bunge gari akuruta chitege kabisa gusibwo kugoro Pati timanyeti kwerende some senators mbale ba musupported bagateba no engane to kunyira ko bangane yo bosoku lakini at the end of the day ntomaete abana baito mbachandegete abana chinyaruka mbachandegete mbali konyora bitamba byo bochenu mbali kogenda nini school egento keli na kikegerete kikareta that awareness nga ya there is a problem here na ndete gango tebi linati gento kende akaro wachakire go pievu ochake go pievu like nani or no Elon Musk was born in South Africa. You can imagine out ya bantu nga nje bakandosi ekwerende ntome space abantu bata ko South Africa ebine bintu bikokoru USA chikanturi chirichia kwende na enda yenga yukurusi no any resources nini ekero gwachakire gokora egento bunekyo sometimes yo konyoranga nonya na abasani na family members na baragotige obe nini lonely ngana nayo gocha kwagacha banye bari batemete bagasinywa aya ningo kwarali lakini negento muntu wena tagatebanga kena kinta etenjenjie ina positive way ayege twange lioka omusubati oyo oroche bake president yegocha komoroka ebalimo wangare madai obo balimo obuna bogerete squeeze ndose nyumbaga go studio ngotirimbo ko uru park matali ni karanze ngonya konyu embeo chi weekend buna bono iste go chaka bantu ngoenda bale Karura forest bago taraiga chinyange no chire muntu abwata ko tebi ako haya na siringi ya 50 kwara agendiga umubero no umubero ikubije mbere uko ya nembere kolete ki ere fresh orocho nyachi koira na maiga gose engakie inyora na engakie ne linga the government of President Moi yabwata that dictatorship abasigari babo tiga nabasigari assistant chief yoke yare koro kaiga abantu batama abasani mbalengo kagerete batigata no na basacha baba batebeti their wives tigana nesabu yomo subati tigana ebalime kwaralire biamono Jose ese ngenchondo chenga ebironi go bigendrete ko minyoka chi mystical cha so ere gagara kini gusabo kwabera ndo guchikonyara ko batoko bugori semiende tigatoche tobange na ende toche no moroberi yo tonyorigereria senchera yo boime ese ngenche bintu nebinge abarahimba akorete no hora iroma ete na bwate tuturo kurwanira ubusiboro y'abantu bakonya Kenya paka na kwa gakoro kwa mogoroke ne barimo kwararire ebintu mbira barayi bende bakorete barekorekana nga ne barimo lakini bono iga bitweto busiboro boiga none no freedom of speech bono twacha gukwana gaiga ese ngencho through them barureka nto barimo obu ekagera bigacha gweta umurigere bwenso kongo sapo kwabira simitinya etiko bangu bogori na message tinya etiko bangu ngosomeka ndo chitigate chidaika isano choka chichikoraga chensa isano nemo chabono muga so na gwikiraga buno to gukurira omweri bwetu rubini bwerit koria rero genda kwegokya nimero beri yaito emetigari na ntumera nebero binde erietaria ne Linet Nyamba.